istirahat total Bu. Nah, memang menyodit dia kan naurung kain tamong dalam ruangan Bu, bersabar baca Bu kan. InsyaAllah menyalurkan angka-angka indikator mentongget, daya tahan mentongget, biar oksigen di penormal semangat dengan alat kan. Jadi InsyaAllah Bu tidak dalam status parah, Jadi cuman beristirahat total Bu, menyojut pegang Pak Dokter pakai beberapa alat kan, pampers kan, ikhlas Bu, tolong ikuti protokol kan, InsyaAllah golong akut InsyaAllah. Dengan vitamin dan lain-lainnya, termasuk gigi bandara, asupan gizi dokter mau ke tubuh Abu. Pokoknya lun pantau langsung Abu, bersabar Abu kan. Guys. Salam security Abu. Assalamualaikum. Guys. Halo. Tidak tahu, perbaikinya udah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ulun pesan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, baik santri-santri dan kepada seluruh masyarakat untuk nejaga, nekawal gure getanyo, ulama getanyo, iaitu Abu Mudi, karena uronyo mulai dituduh sebagai COVID-19. Jadi baik ne dengar alasan awaknya, handi bijenga, handi bisawa, handi bikalan. Jadi tolong kepada rakan-rakan, kerabat-kerabat Nabi Teh Pak Mandum, nejaga Abu getanyo, nekawal Abu getanyo. Baik sampai Abu getanyo dia tuduh corona yang kengkon. Makanya waspada adalah pelom gop. Maka untuk keselamatan Abu, tolong sejengkai baik nepelih Abu bawanya. Tolong kepada gure-gure rakan-rakan Mandum nejaga Abu begot. Nejaga pesan lon ba urang don Mandum nejaga Abu begot. Nyan ulama getanyo baik dituduh yang kengkon. Awaknya ini proyek tapi ulama getanyo jadi sasaran. Riawaikan kalau ulun pegah. Makanya pesan dari ulun tuan, tolong bincang kepada rakan-rakan Bandung, kepada seluruh umat Islam Bandung untuk nejaga Abu getanyo, tolong nejaga Abu getanyo. Jino karena di rumah sakit Zainal Abidin yang dituduh corona. Jadi tolong jaga. Nyo sebagai pesan ulun tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nelindung Abu, nejaga Abu daripada fitnah-fitnah daja, daripada fitnah-fitnah kedoliman pemimpin yang dolim, nepelindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah bi petunjuk, Allah bi pelindung dan Allah penghancur musuh-musuh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.